Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Tukufu les Jokonga de Bissau. Oui, bonjour Marie Nasrin. Alaikum salam Mama Maïsan. Les Jokonga de Bissau. Shabada mlungu vayowana. Ndeta wakati mlwava na debarteri mlunga mbilwariani timasne. Na bobo mluya kanti mlungu bo hele joko. Chabo, Gamjo voyage chez Kao, on est moi joka content. Watu joli critique. Wakomoro watukufu. Kao, dumlo harmwe dunia mafi. Garimbushiri ni yaumul arafa, arafa njema baikevir. Nyezi mga jaili hasoti pia. Rien shihawema. Ridwanzana ridobenzana. Haini heli zerongo zivirao. Chacun a utunga kakare shelian. Oui, mon frère mon frère Alian. Watukouf, n'a partagé vidéo. Nous comme samdia. Haukaya singar jodo hambaze kweli. S'il s'agit de Madame Komori. Wakatika o ngarjo wanilia. Isharafa. No udzima. Wa. Yani. Desibironai. Zendaonai, ikaw bidil zambe zirangele. Et message janguin, yesu jeune l'union, man, wababa wa Komor, haumbaba mkomor, usiku ya jana, ya dungwa ni mbaba muhindi, ya kanza ya mtinzi. Garjo ujari detaye, ruonese, wakatika usiku wa jana, rijuha, rihimi, shishabad, ruonesa ya ukaya, zerongozini bidi zife, ritijero doniko wahindi wanumvu. Ramba wahindi banda kartsuhanza kukusama. Kartsuhanza waelewe. Sha wahindi wando warabu. Ikao sikwa jana rifanya marukwaba mobilisation. Ikao miwana, miuzamba, miuzonesa depuis trop longtemps. Ya ukaya hunu faransa ngasi wenji. Na rihime ruwanile sharafashara. Na rihime ruwanile mwanamshohara. Na rihime ruwanile mzadzahara. Okowa mzadzahara kwa utabishiwa haku. Na wahindi wanu. Harumase are de bus. Utabishiwa monziani. Nana mazababe utabishiwa. Usikwa jana wafanisha manu kwa ba mobilisation. Rifanya reaction. Ruonesa ya ukaya si mazababi. Haukanga amini kami urevandike. Ngami wa mando harumwa kwa urevandike zerongo yisu. Harumwa ze plasi. Oui, ilham. Garjo huja ruones e mobilisation ya hosi kwa jana. Na huja jen interdize. Nusia huwa Komori. Karna usamru zamvu. Shangarjo jajer wambie mahadisi ya de très important. Haswa sodarmo mjua kwa Marseille. Ye suje ya vili. Ola mwana mshohatu. Ya fitinia ima nyanya juzi. Ya ukaizonga bweti fam swed. Mwana mshohatu nda jili wa hondani. Ya kautunda 1h du matin. Hafitine mwanyanya. Habahatishiwava. Subhanallah. Hafitinia ye mwanyanya Mkomori. Habasari zamba o habahatishiwa mtana. Yeke mwanyanya Mkomori hajiliwa. Masihu. Oui. Weinde mze. Yeke mwanyanya hafitine mwanyanya. Manamshi. Yakana wanasita. Wajili wa masihu. Na foto la mrumari. A 1h à 2h du matin. Yeye hajili wa mtana na dhahiri. Banda zehitimanga zuwa nao. Wa alaikum salam karima mbaye. Garjo jaruonese. Wa upewa manadamu. Nizo ikao havumanie mwanyanya. Mnyezi Mungu hamlivi watina hata ulata wakati. Watina hata ulata wakati. Wadofikiri kabala wala wa ujamasihu. Ubeha fitina emwanyanyuho. Mwanamshi hamandawe. Banda ngena wanasita. Na mrumme.
na borize arirumie ye fam seul ho winji wa hatu ufitine manyanyuho wala ikao watunduzi baada katsonza ruwabenu wajilie manyanyuho a 1h du matin wabaliane le foto la hemrumme baada wabuwa hodahoni wahunrumrumme bala waonesa ukaya ule mbabahu wanawoni yija abasar zamba wala yamfitinia habahatishu wa mtana na dhahir a partir ya 2h 14h za mtana hoda 15h habahatishiwa hajiluwa ndani ola mrumahe habahatishiwa balabahe nana foto libaliwa zouliwa hunu duniani gamjo hujan detaye zerongo isoso mbili ruone se ukaya na rizie zero hombi baro hombi keza ya lulu uhimilia ashare manyanyuho Mwenyezi Mungu hajaha huliwi Mwenyezi Mungu katsude homoliba même pas 3 jours ufitine manyanyuho Mwenyezi Mungu ahubeshi yao wala wanadamu wahujilia mtana na dhahir haukaya hukazi wa jumel rane jaja harmaze madambili za hangu gamjo harma mesaji tsaini ya mwanamsho hangu ikao ya mwanamsho hangu mkomoroi hanipara sha hanabiansi detaye ye hadisi jelikawe hadisi ya heti haraya sabanti na uhamba haukaya miwanza ze de kote miwanza ye kote opposé miwanza ye kote negatif hunambia miwanza ni pare ya mbila she mwanamshewoi ye hadisi nambwa basa nivirao haharaya ya nike numero hemrumahi haharaya na detaye sujet izeka nezimhunrao shatsonuka ekanja zambambabi gejom kinishiha ni hundremadhoro songa Mwenyezi Mungu nana me hadisi niambao ntinao detaye mrumahi ya tujuelewa shanga mbilo d'une façon et ma kalma njokomba banavasa itsoti des sujets zangu gambilo d'une façon générale ya huwa na washipia ya huwa na umepia tinao vila detaye mwanam ya tujuelewa au ke mwanam shawoi katutsa hani detaye normal ye mwan emruma tujuelewa paso kwa mruma we mwanam shekao mrume yo muwa haina wakati ye mrume yo muwa haina wakati sha gemjufumu wa mahaba katutsa hemruma tujuelewa dekuraja hendeza katutsa hemrume ya tujuelewa na izo yaneleze mrume ya mrenda au izo nubo ikao ya kaubidi nizi detaye nzima nirongoze mwana mmewoi yani keni merahe mrume nimpare ni mwambie ukawoti binadamu mrumshe wa mrema yoto alaka jeli katambie mwana mshokaya rango mrumaho yo huwa yabo yoto alaka yabo ngamlao zina che mwana mshewaye hanabia turam s'il vous plaît ntutsa hau detaye mrumaho kwa tujuelewa bayo elewa ngujondunga gaona kiltasi mwana mshohangu mrumaho ngu huo tuambia unike numero yahe uharaya sambani detaye ndwe hadisi uharaya ya womi miho bilahin nsubira harma hadisi ya heyeye wala ntina detaye d'une façon mrumahe ya juelewa gamrongozo wana shohangu hojin lifo huwa kumora bala anla kakajom kinishe mwana mmewoi ya elewe ukaya harmua naumi wako uwo wanrosha hao wako ubiho wanrosha hao amuwarongo zonti pia laanla kajom kinishe yaone ukaya baike kajalewa kanda she yaone kange parmi yako umrumsha hauke mwana mshatwoi yo ulowa bahata yeye simono na mifure lejitsolunu liunkudiha simweleza nike numero haharaya shabasa ntsumlongolea gamrongolo na washonsi pia hojimlifwa na shohangu alohunu manga mwana mshohangu mrume huo wokatsurutsa gamrongozo na washe ntsunji haruma detail zerongoza mhunra paso ke danza ninji haruma detail zerongoza mhunra mrume ngujuelewa na ihamba ukaya katswanza perde mrume katswanza na bemadis be mrume jomkinisha ya mtowe c'est-à-dire à Parisa habitude ya ulo gamrongozo na shohangu mrume utso hurongozano mrume utso hadisizia mrume utso hufaria mrume utso hunika wanakala mrume utso hamba sheri mrume utso hamba je t'aime mrume utso hamba mon cœur wallahi local boshi wa mrume ya dhmania ya jia hutimizi
Gamrongozo ho jimli fana shohangu mlohu nulaya nana nyimle ho Komoro. Ikamrume hareme mrumshe yoto alaka. Alafunyu wanao mekanga mwanro shahani. Mrumshe wa fragile. Mrumshe ye faible. Zungo za mrumshe zote de zungo za mrume. Alaikum salam loketo. Zungo za mrumshe ti zungo za mrume. Mrumshe ni nupapai. Mrumshe wa mrungabai kefu yonkudia. Na mziho wanwa shahanyu. Na mrespektu wanwa shahanyu. Wanwa sheka wazaya wana daonanyi. Mruna tsende hata juhamuo hufunyize kode. Ufunyize kode zaho wane na mwana mme. Sho ufunyize kode wane na mrumshe wa udzazi. Na mzie nywana unywa nimazababi mwanwa shahanyu. Baurisa. Mrumshe karema kaulwaya. Yabonga joma biyani mke alekutu mke okura. Nana nywana shohangu. Mrume uhure mwoge jakabidi mke lentise. Juha wende zaha. Subutu abe mrume uka ntutsani huone. Bango josputu ni wanife. Na banumru wende atahawe mrumshahe hamuwa hamremeta makode. Hatombani. Utimana damu. Yabonga mabiyana shohangu. S'il vous plaît. Mahaba ya mbana ya uti mahaba. Jolika kaga wana washe wazoya wado wana. Wazoya wado ulowa. Hari ya mahaba. You have habitude fantôme. You have habitude fantôme. You have mahaba fantôme. You have relation fantôme. Mrumshe karema mrumshe kaulowa. Namreti o umatsaha. Na undwadi ngoni. Ba mrumshe woi. Ye ekangora mrumshe yo mrumre habizu. Ekangura mrumshe mrumre hakares. Ekangura mrumshe mrumre hamahaba na nyanzo amur. Shamrumshe mruka mreme mhone ya jokoza. Mrumshe mruka mrungufu. Mrumshe mruka msindiha. Haukamrumshe wengu apporte beaucoup de choses dans son ventre. Mrumshe hombani hahe. Mbaya mrumshe ila ikansa apporte des enfants. Leo kahuwe mshondata humremo mbani. Hauhumreme hata ouso. Yabo hummenye valeur. Mwana mshohangu gomkontiji. Ya mrume utona mahaba. Ya mrume kangu huo. Ya mrume kao katsina nungo itsoka insulte. Mrume horongoza mrumshe makalima shubinadamu. Des paroles sages. Et des mots doux. Namdesi banganyina na shohanyu. Baike mrumsha hureme. Pila mrumshe tisa wana pila mrumme. Ye mkode ya hanguinu tisa wana kode ya mrumshe. Ye mrumshe ujonle mankode tona hama ila bizu. Gu exagere la onda ni wende za wavume bo mrumme. Geure jei. Sha utsede ate mrumshe hure membeye. Hao mrumshe ganyodani gama nao. Ujumbu funyize kode. Gore mrumshe. Hama ya bo. Gore mrumshe ho hama ula mrumme mwanao. Na mretsi. Ongwadi ngoni na umataha. Da mrumshe wei haja ya bwama. Mrumshe haja ya tukuziwa. Anemporto kelu wajuka ukaya. Yeke mrumshe angu hurandonai. Uone fanya wende zao botoshila wa support. Shautibaki hatuambe gomuo. Hango msubise. Waja telefoni. Balao la hawara di empara. Gomuo. Gamzoe paske mswanza ya elewe. Wanasho hangu. Na mdojo kaya winji wa hanyu kanga mula wawa wezo tolaka. Ye mrume ujo hurema yezo tolaka. Mrume arema mrumshe yo tolaka. Mrumshe karemwa. Karuma biyao ni bo makalibosh. Mrumshe karemwa. Yu yenzu ya reme mrumshe na jatsa himana mmewawane. Bangani na ngoma ya shi ujinga. Na ulaba. Kamtu pense. Mrumshe mabele weyo uremaje. Mrumshe, wongure maje mrumshe. Hore mrumsha humjibize. Yode pinisu ya ureda mrumshe. Ye pinisu mrumshe. Mfarie. Manze. Ye kangu utabisho mungulie iklanda. La loba vune ya lodeda oba vune. Mrumshe, e kangu tubisho mrumao. Mungulie iklanda. Haninga la loba vune. Izo deze pinisio. Shambugu cholo kaya mimi de mjinga, mimi de le kalboshi, mimi de mlevi, mimi de mvurabange, gamjombiha, ya latif. Sabange mtsonata ubinadamu. Mtsojo kaya mwanamshe kaulowa. Mrumshe karema, mrumshe ufarilwa.
ye mrumsheka ngo mrema uheza masira juso mtao mreme bodi ngoju juso mtao haudara haunguo hautiliko mreme bodi ngoju haumkauso mreme mnapi bodi fiju olewa yabo yo correction shamwana mngofunyo zenkode ha ureme mrumshaho madaru hombani ureme mrumshaho makodo uso yabo mwana mshahango kenenza mrumi hata hureme uso hata hureme makode hata huzimisane dzitso yabo mwana mshangu yabo mrume wanzo wongu guhumenyeza suraya guhumenye valeur yao yotso kanza vilembavi rabio wanaume wajinga makalbosh waluharmatsinu rwabeka mrumsheka ulawa mrumshe ubamwa mrumshe urongozi wanro ya Latif nywane damuje nyinyi mwana mshwangu woi katsuhanza wala gajakahanza wala hanabia turam mtutsa haudetaye ndo hadisi wangu timwambia ntsina uyaba saba nike nimerohe mrumaho nimpare ni mwambie dekaye mjufumuo no mwambia ngujo ntahame mijeruane wakatoni mwene saukaya mrukadolo mamrumshi haukaya anu pia njo ya pususobonsi shauharaya alafugwa nzo nambi hadisi ya gamu yabo sansu yamba hadisi ya gam generalize wanawashe pia wakema vigilante sansu hurongole ya wewe haukaya humu ani ngonoka ye aula ye mrumaho ya kensabu ya dohuwa bahongo anzo jo unabie nifanye hunambie hadisi huneleza ya hurenda pia huneleza ya hutubisa pia huneleza ya hurenda uhaina usiku hunonese sura yaho heli ya unkudi le jicho ni laranganye zangozo sonsi pia hunonesazo si wambia nike nimero ya heni mpare ni mrongozi rane jafanya direct haa utsi mpare nsu nike nimero wala utsi detaye ya tujole wakanda ye sina udetaye ya tujole wakanda ye banda ufuha yengu mwanzo shaya umahaba hingi mwana mshahangu ya haina usuko mrume ya jojo dahoni ya tso hutape hena usuko mrume ya jojo dahoni ya tso huwa ya tso hurema ya umahaba uongo bakide ona yesus kaka ya Latif haukanga mjoka wakati na jompa no telefone hanrejete njomlasi ya message homlasi ya message ya tuwa baba nimbahatisha riwane nimpue yani haukaya haini mwanamme ikao yetimrwadi ngoni msubuti woyauji aminukaya yohimiliwani shababi ngujuwana naye mimi ngam aminukaya yohimiliwani shababi nganjuwana naye mimi ngamji amini ukaya shababi yoni himilia yametura mutija hundeya wallahi amjuwana naye wallahi na Mwenyezi Mungu mitimru ikao ngamrongo ntitlangwe mbili henu jonjili anatohuja rekange na 2 metres rekange na 1,80 m, rekange na 1,70 m, turamunge na à n'importe mètre. Wallahi yonjili ya natsunabia turamu je veux tijani hutsa garjo wana shishababi walanga wajo kata direct filmewa ikawa ndu wacha waili warao gam aminika yo mjua marsewo wahangu gam jodo wambia kana mdoja hamzima gam juana nanya ukami mwanamme mitsido nyanyara gam rudinambe yekanga mlongo banda wekao kamilo mdo public muka montiani henu jonjilia wala mikado shangaya mruani bila dingoni hafanya kalmitsuka waja utimwangalia mitsido ringi abogano nabia unywa nao memakadbosh wanada mwapeo mwana sho hatuna namzie basaba pa mlumshe kaulao mlumshe karema mlumshe wanziwa mlumshe ufarilwa yede por mabiao gamlao harmo sujeyo haukatsi na ustenda bakio haku haukea nabia ngurinrinro katsu hanzan detai watukufu gamjombavi harme hadisi ya jiri usiku wa jana wa jiri evenement ikao gasi content gasi fier si mazababi haswasa de mji wa Marseille boulevard national haukaya wanashohat wala mji wa Marseille wajazahat wala mji wa Marseille waujwa utabishi wane wahindi
yabo karamba wahindi nyoti pia nga mjuao hauko wahindi wanu ngwa enshio maisha wabua ze magazena ezo zonti pia hasibabudu wa Komoro wahulu zela za mashuhuli hasibabu ndasi sisi ndio watajiri sao sisi ndio wafaidishao kwa mwanzo wa dori pasheo kwa mwanzo wa tidori ste eza jirihin rangu hale mi uzamba ya ukaya na mkerazi mkomoro jo tabishiwa ngabo mkomori yabo mhime lime konyo nzima rifungesha na mboda henu jo hanza tabisha mwana mkomori mhidi jo hanza tabisha mkomori wangu wajuhe wake konyo nzima rune sikaswa na adamu loma solidaire ngasi wenja rumwetino zerongo izoka jaka mkinishia tizirongwa haukaya miti kubali mwana mkomori atabishiwa na kayabo na kubali na ikewa mhindi yikane mporturasi sheka mkomori mwana mshahara mzazahat utabishiwa miti kubali au sikwa jana rahani jajarmu hadisi sipashia metro sikawenda Notre Dame du Monde nende naone mwana mshahangu ukouka iho wa Erdarasa sinjarmu metro wakama na mshe njaka ujaka ula mkomori ripasharmu metro gabo marabu ya mrenge telefone homrenge telefone simambia direct sabao to wa telefone ya mwana mshewe njaka ula mwaka ula mwana mshe mkomori sabato telefone abakwa sabato telefone bona mwambia sabi mwana mshe kwa renge telefona na mwangale mwana mshe njaka ujaka ula mkomori mwana mshe ula hareme mwana ula mbeye harmu metro Puya mremembeye ngamlilo ukaye mhindi wala nguchoreme mwanamshi. Mwanamshi anambia tulam linda wone halisisi wakati ay. Hano nguni jo. Hano mkomor. Bwana wala etel ani hatuwa telefone. Si jipuse mbabi sheneka wala ngwanzu ya mreme. Bada mkomor. Risi harmwe metro. Hosi harmwe metro. Mwanamshi hasi havuru wala mhindi wale trikojao. Hamreme kuwa uso. Na mwangalie mrumshe wakati labu ya mreme nsoda zangu tipusa na babotuna calme-toi wallahi kana usidani uwe kama nzona ngale kanga bomdujo kabavuni anzo intervenir me mwana mshwako mwana mshwako la haka utsambaze mwana mmeola yemanyo yambi hareme mwana bona nkode valata damu ya dusomla wa wanyanyi nombuani haukai mwana mshomba kafikiri mwana mme tiramba kawe hasomo armation oui hasomo armation gena armation mwana mshwako mabwana la kabala pia wale mwana mshwako koti mais j'étais toujours là tihino bavuni haukamidi nambi mwana mshwako kwa haranga telefone atake marabu chapeau ma soeur nsumjua shenguni jua haukayo uniona alhamdulillah ya mkorreksione amplodisewa hareme wakoti baada mwana mshe na marabu ikao ye kosto kajashile yafanya hata marongo mwana mshwako hamlemendo harmwe metro risi harmwe metro handi hambi hamtabase tabase wandu wa mreme ya koti hanyongwenza hedeza tindungodi ngoni na galika kwa tsindujo mderange henza hebu ya harmwe metro tsede zangu chapeau ma soeur c'est une femme vraiment battante gamjo harmwe hadis eza jirosu kwa janahinga boulevard national harmo mraya ikao winjo hamba do baturam yo anzo de boulevard national to wajo hamba dabala turam yani de rue ya turam ni majalu na mkusuri esa jiro su kwa jana hina o wahindi wanu wa ulipakui wa ulitabisha wa uliuwa wa ulipakui wa upuazo hatu sheo wa udranzo wa zeo hatu rango wakati mimi na aparesi hunu Marseille boulevard national misi kubali mbaba hangu mkomori ya rongozo na ino wahindi usikwa jana wafanisha mbanu kwa ba mobilisation générale ya hema zababi hanongo ikaudo zaji haukaya ngabo na post cafe uloba no boulevard national ngabo mbaba ulo ya bo muhindi ye mbaba wo mjewili mtabasamu ikao owazewa hatu wa âge de 70 ans wazewa hatu wahenda yabo wende wanu kafi si wende yabo hata mimi si hende yabo hosomai post cafe yo si towa 100 € si hansi yabo owazewa hangu gamzambo boulevard national
ngwa yabongwa jishiliao titowa sa ero ntuyo ti hanti yabo somo marabuo ti muhentiza haini mze wa hatu joenda yabo yanwe kafe hata ze sa ero zihise ti hanti journe sabaga muhenti mapesano heni mze wangu jo jabanu yanwe kafe bure mide natowa de ma propre pocho yabonga mzambo kwa wangu nishiliao owazi wangu kwa kanti yabo pia ngwa juwao titowe sa ero tede ti hanti yabo sambie muhindi wala ukaya de wazi wangu wakaya bogamanzo wangu waduna kafe banu hata zisa erozihise yabo wo mrika ora kaumanza ka respecte muhindi wo eza jirihin ikausi kwa mwando waja mkomori mrumbaba ya jamala ya hima ya laulia wa baba hamada wa kansar mwezini wo wakanse muhindi wala hata kimbaba wala imbaba wala mwambia ukaya vanungu na taketi hulede direkta muhindi wala hanjonda ni habala sonode hamdunge mbaba olambio ye mbaba olaba lambio j'étais pas là shaminja jokubali shabaka wa Komoria yomkinishia hari insulte hari de yasi wa Komori wombaba yamadu ya mdunga na sonode yija usukwa saya tena hatu wa sonode hadungu mbaba wa sayambio wo wabili na wombaba muhindi haruma uwede mwenye post cafe ngudi wazukaila siside runawe cafe yabo au kamikano cafe shadu wazo hangu mekatsedia bo muno mnamaji olewa na kristali au boso wo wabili wakomori wadaza yende hata habali ya sonode tena hatoli ya sonode mkomori wo wararu hata jana rende haruma josola hatu sima zababa boulevard nationali rikaufete rikaula josola hatu otimizile joso rijari hunru fijo bala wahemba baula ya ukaya hatu wa sonode hadungu mze watu tsuo mhahaya hakanza ya mtsinzi hadungu mze watu tsuo mhahaya hatu wa sonode hamdungu mbiyo hakanza ya mtsinzi hasibabu de hela we just la uyo wakati na dabala no gami parmi no ane mwa trafijo saba na mganso usuzi ibwana we yati chiba nana usiku atsudo tuli wa Komori sonode na bonga bo wahidi ka japano toli ya muhindi hamada ye shabsongo atsudo toli ya sisi mtsimbili utsongo dunga mkomori owazi watu ndia nzia watsinzi na bapala ni solution olewa na bapala ni solution parce que mimi wakata joto wa sonode njajo balambio gamambo mimi njajo subuti na begamba lobio njwa himanshirenga ushini ya mtsinzi ni mbwehesho ni mtsinzi hao ya nitsinzi shanjajo subuti na ndembio mimi rijo habala jimobilisi rabano itike helimi yembaba ule inu 80 fois yafanyo wazewatu na bano zero wakati babu hao ngabo wazeye wakansiba la haraya wajua wanwe kafe rijua sonti pia si mazababi wakashababe nda wambia ya wambia ukaya wazewatu njide mjupa usheo ye bwana uo ngumlodoni nai ye bwana uo ngumtozo nadabu mmono kaya hadungu mkomori na sonode mkansi yabo mmono kuyabale sonode kamjuha marati bwana uo ye kafea wazewatu wafanya makwatsuelewa riju habala ripare polisi opare polisi polisi ija ridunga na si massivement si mazababi ritsengele harme post cafe ye polisi jabala bala magarmara karjawaba nafasi she polisi hama wakanza favorize mbada haukari mabi ya na mwede marongesho nonde wahambara pose plainte rambiye polisi ho shababi ho jimlifa boulevard national rika konyo nzima redeshi massivement ruambia ya ukaya wallah ye kaka mjafanya solution ye mbaba uo ngarjonji yabo rimuwe ngarjonji ya rimuwe ye polisi wabaki bala ukaya rika wenji safi alhamdulillah nyezi mguna rijaili ridoka konyo nzima helila riprotege e personalite hatu riprotege omkonsi wa riprotege ye mkomoro larmatsino bekanga sikonyo nzima owahidi kwa nasuta meticha ngamwambio ni hadisi owahidi wanu wo wahara yekangwa tabishao mkomori wo uja wenju watimizi 10 owakomori pia wo urambio usikwa jana bandariju wakaruma nede matimizi 50 de jeunes owahidi pia kwa jasuputu atsengelea parce que waramba ukaya rikama agité waramba ukaya rikama déterminé haukaya usikwa jana rikama déterminé car jabe polisi na fasi
Rabie polisi nabo kajawambia hawafaria. Riwambia hausiu. Riwambia prochaine fois garjon diabo rimuwe. Ye polisi obligatoire wabaye. Ye mnasnak wabale mbaba yende zahe. Yod kanda rafanya avertissement. Parce que winch wa hindi wakaya wadaki armwana snaki wa ne maluka ya hao. Hawangalia waramba ukaya wa Komori wa reveille. Yode mana jwambia wazazaha wababa hako ikao ritsuone mrumbaba hede akansibala. Garma biaoni na mrespekte sharafa shahani. Yembaba ola ngudeni grenzi. Yembaba ola nguone yoetsi. Yembaba ola utsongoba la shono de hana usiku yanzia tinze mbaba Mkomori. Leo karono mbaba hatu harmwa baba hatu. Mwende maudu haule mwende mkansibala mnukafu. Kanombani nafasi. Na mchirespekte ba mwenede Muhammadu la udeyo wa Komori. Utso respecto wa Komori. Yamba katina hajana sisi wa Komori. Gamwenda wa balabari ngambo wa ukafe. Haukanga wamba ukaya. Mimi mananenda o. Hiyo unika kafe ya bure. Urisa. Kafe 50. Kafe eneo. Guhuni ko 50 ani. Kafe ya bure. Garma bien nyuwazi wa hatu. Kabati shababi ya dungu wa mbiyo bala ashononi. Wadungu wa uzembio ni mbaba ulada nyuwazi wa hatu. Yabo garma bien ukaya mti oze. Mtsende vala tena. Yo gardir mabieni. Mtsinu tsongi pasuga monoka yebanu kokansi. Yede banu poska felio. Rona mzo hatu Mkomori. Hede hakansi bana. Hau shababi Mkomori. Hau kati shababi. Janari kabala sotipi. Rona mze Mkomori. Bwana ola aparoteza owazi wa hatu. Wa age 65-70 ans. Hawatoza adamu. Owazi wa hatu wa juhaya bonusia hao. Wende banu bandwa jina kwa jenda bana. Banyunyi wasai kamtsona ya ukaya hoka konyonzima c'est très important. Ya bogaranzo nywazi wa hatu ikawa usiku wa jana. Mkanti gamjakiri majua. Wakati majua wakati polisi haja. Ritsuone mze yenda kansibana. Ritsuone mze yenda kansibana. Beka nywazi wa hatu mwede mkansibana. Garjo ujimana. Garjo ujimana. Msede mkanti da nyama muhidi utom respekteni. Msede mkanti. Wallah. Wallah. Yomi a dit Nirenga. Devant toutes les jeunes. Gam Johenda Haruma Post Café Indwajina Leo Gam Zambo Banu Deva Hema Zababi. Ou le boulevard national. Gam Johenda Haruma Post Café. Nedena Heti 200 €. 200 €. Abonnement. Yaho wazeye wajodenda dole café. Waze wahatu. Na watsende Haruma Post Café ya mjombawa. Yomi adini hantiyo leo. Ngam Johenda Banu Bandwa Jina. Nedena to 200 €. Gamjo ukaya bo gamjo njia. Ni to 200 € na be ukaya nike. Muhindi mraji na ikao wodu waziwa kwenda wa kukatsida ona nizito yabo nabe. Wajo uzirumia wanokafi hato wakati kao zijo uhisa. Yomi ya dinrenga o leo denjo uzifai. Kambale 200 € ne mtsende vala. Mtuta mtsende. Na nyimo hedo somo manada mula. Ikao hanzaya tsinzi. Mana mhaya. Mzi watu mhaya usiku wa jana. Rijuha. Shimasivma. Rede rijonesa. Kajaba mdu nafasi. Hako usiku wa jana rikame determine. Rikapre riwane da sino warabu wajo ujavale wahido wajo ujavale. Rikapre rinjilane zungoni da sinao. Rikapre rifanyani za ufanya tsuwabe nafasi. Usiku wa jana haini yaone video yaka ufilme MHD. Rikama determine. Usiku wa jana. Mnyezi Mungu na rijaile rike konyo nzima. Rike helila. Rifunge shana mboda. Heni Mkomori ujo utabishwa ni muhindi. Rihime sonsi pia. Rihime sonsi pia. Ruwaone sokanga siwenji harumeti. Na nina mdojo kaya banu sisi. De ruwanika ruwafaidishao. Banu sisi de ratongaze magaze za hawa hula ondasi. Yemana wa hula onrovi ndasi. Yemana wa hula mihogo ndasi. Ewa hula ondasi wa Komori. Yekanga mwana Mkomori ya buwa na rizeso tipia rtido heda. Na ribuweze magaze rido juhuliza. Ruwaone sokaya kwa tina drowa ripakui. Haukaze la sali za mashuhuli.
zinu wazibu hasibabu ndasi wa Komoro gwanzwa dori pakui kena ukiri wari pakui dar juste harmanti ndo jo ya ukaya ye sharafa shatu kisho très important gamrongozo mazababe hosu kwa jana boulevard national chapeau ni mazababi e wangunda nyi karanzwa Muhammad nyi hufa e kauja wo umba mnasoka mitiru mani jentume huruma je utume shabidu kane muo hokana muo nduwe jonese osukwa jana bonenda bala soti pia ni mazababi rakabala rajuha rashangaze polisi ye polisi wajihundu wadaya ye poskafe waibaya wailemela kile wabale mbaba wendeza daiki wakahonda wambeho hai kwa jakauda wamfunge shawa muhimu ruonesa rongoza sparo fanyishia ruonesa rongoza sparo ndesha unufaransa ya bwezi la nafanya jana narike konyo nzima narifunge mihono shana mpoda wanaume julobo kanyi mpula mje mtume waoma zadze haukaya mruka harumati hahundusheo harespektewa wakati ya jamba ukaya gamfanyo ni hundosha hangu shara hoja respektewa no. Bravo les jeunes, bravo mazababa boulevard national narike konyo nzima la garabi yao ya faransa kamili ya ujuona mwanyanya mkomari ngutabishiwa na alijue sonsi pia haukaya mimi baikela miwa miche na mkomari ngutabishiwa sina uparu bae hanywa walenti na udaza ngamjo intervene haukaya zonsu hambe helinu wanadamu wa ujua kami mwanamme halmase plasma intervene yede mana zoba kanywaze wa hapa rangulo ngarmambiao ni watukufu na mreti na mzie mtende bala tena na mumwanesi ya ukakatina drodo uridea katina drodo makerespe katina drodo uritole ya shono de tena yede mana mabia ni kalsuone mzee hende bala daula ya dungwaja na ya kanza tinzo ola mkomori ola mkomori mhaya hakanza ya tinzo sikwa jana ya bole okamode mkansivala gujoridi ya ripakui na mwanese kaze poskafe ngizo zinji ngizo malani huinji. Il y a des messages au pan de la Kabulaou. Rambe chapeau les jeunes. On est solidaires. On est des hommes. Nalike konyon zima. Ruanili e sharafashar. Ruanili e darajayahat. Hedi jo ujua rufanya manifestation. Yanongoz jiro komor. Na ujua konyon zima rimanif. Hafaida za hatu zihunga unufaransa. Hauka hundi horieshio. Kasibulio neda muwanu wasudo fanya zuyo wanzao. Hauka wanu neda muwaharo wahindi wanu. Wanu wahara. Okwa jiwe darana zonode si wakati ujo hima wa ili warabu hauwane watu wa zonode liwa fronte wallahi wajozia liwone izo nafanya jana kwa ja oze kwa ja subuti wanjia wabaki pia mwana magaze guangalia weseni haukawa unokaya likama agite likana usiu rijidesu dosu kwa jana chapeau zibakishe wanaume makalboshi masarambavi wajodo hambeja wakomateja yekanga rongoda wakasisi wanaume ngasi harmale jinji la Marseille heni ujo huja ngujoli Parisa neni ujo uranza hawema ngujoli Parisa ya ujo uranza hashar ngujoli Parisa. Vive le Comores et vive la communauté comorienne. Longue vie à vous Inch'Allah. Nos mamans, nos soeurs et les jeunes. Vive les jeunes comoriens en France et à Marseille. Gamjo haruma ye message et hang Shadow ne soazo hatukaya depuis jana jusqu'à aujourd'hui katsusa ruone mbaba mzima yenda kativala wakati kwa banaula katu respecte wazo hatu mutwanza do watsinza na migamlo gomiadi wati uvantara au kanga wando jwa beshar tutso hamba ganjo bali ya 200 € nende nafanye abonnement heti banu tsabo wazo hatu nusio hatu ya hao ngwaenda wono kafe nende na libe ya boni heti au kanga bo wazo watu amba ukaya yemana rukoda mbaba baona suna kafe ya bure na mreti kafe ya enero itijeka ajali mdo pula sheo kafe ya enero itijeka ajali mdoni honru aneda matsohiro kafe ya enero itijeka ajali mdoni hokaya siwa komori siwa bungufu siwa bungufu siwa ungwana yede majomba wazo watu depuis aujourd'hui Ujo mwambia ni ukaya mtsende bala tena. Heza juro sikuwaja ni manede moleti barona mkomoni bala tena. Yade ujo ukaya karamba siwamba. Singa sikonyo nzima. Bene ukaya, je vais venir aujourd'hui. Ni towe.
€200 wati uvantara ngamambo gamrongo ni hensi deva wazo hangu kaya na rino cafe harma manada mweba wenki ulistehi manada moyo uli respecte ridone cafe sisi ni wazo hatu kom hamado ikao yoto oshonole si parobali ya mapesa sede ti hansi yabo shaweti manada mwikao ya bidi anzo respectewa haukange mjewi gamjo harma message ya bidi message ya bidi wazewa hangu wanasho hangu mmono kaya juzi ngabo mwanamshe mkomoro yako uyenshi 5e etage ya fitina mwanamshi hamanda yako uyenshi 7e etage ya mfitinia wakati kao hampulia owandu kao wa ukontrole wanawashi wambango wa mafamsweli hampulia wandu kao wende wa mtundu 1h du matin à 2h du matin wamlemeyo mlango banda wa mfitina ukaya izonra booti famsweli wonge na mrumea na yo familo na wana yanuna wana sita wala wende warimo mlango wabua yabuwa de mrumme hoparise mrumme ola wabala nele foto lahe wamwambia ukaya vanu we de mrumme mwana mshewoi ye mrumme hajuhara yaji na wabali wa foto wabuli wa mlango 1h du matin 2h du matin haparisi wa hondani yabuka jajo shida harai no wana wala hafitiniwa ngo harma la merde wajukanza walibe mali langwa katwaliso parsa edi walibe mali ola ya wafitinia wala hola wahula wasiho 5e etage wade wa mremea kwa jahunda mrume wa ulabala yabo hani mrukoelewa olade ya para wanadamu wala nda fitini au kaya jokani mrumaha bahatishi waba eza jirin rizilani omfumo wabira rizone sakaula tu binadamu Mwenyezi Mungu Jabbar wokai kantina zimshindao wabango bale roho mbi umenyele mwanyanyuho mkomori hamanda mwanamshi hamanda we humfitini yake dans la merde kawajabila même pas 3 jours haja parisi wavahe daene mrumme hondani zilarongoza 14h 15h za jio Allahu Akbar désolé bonamba Allahu Akbar haukaya roho bikeza ya lulu roho bikeza ya lulu upeuti njema hufitinie mwanyanyu hajili wa 1h à 2h du matin hubiana foto la hahi hende habatishwane mrumme hondani ye mapesa kausaidiwa pia ngojeko obligatoire ya doya liva hare mwana amande kana unhunda hata ed wewe wambango mfitinio Mwenyezi Mungu hajailia omtsana wajuzi mshele wajana hujiliwa waja wahubahatisha rongo za 14 angalia wewe hujahubahatishwa mtsana na dhahiri foto la mrume ho libali wa ujaya hudofikiru kaye mrume kana udojema si huyo lala gubirobo mtsana habiribo jioni mjili wa hodani uremwa ye mrume habahatishiwa hakanze ya hane yambe mwana maho foto litolwa le foto la ho la tolwa de la mashuhuli ikao do mambiziwa na mangalia upeo wa mrikao ya bali ya mwanya harohombi Mwenyezi Mungu kajamlatizata wakati habahatishiwa ya basa vous êtes pareil gani sawa Mwenyezi Mungu kadomo liba get dans la merde go dans la merde uhansi ukaya ngojo anemrumao kana parola layo banda hu balance mwanyanyu husuve wa mtsana na dhahir jio c'est ça, c'est la vérité Ben Ahmed Obeidillah, c'est la vérité, c'est l'argent sale, mais Gassi Harmansi ikao mrujwa hula ikao neubone abugar jamba kanu mali ya halal shay wati doriliyo Gassi Harmero hombi uhimilia manyanyu homana mshi hamanda we mkomor wode humfitinia wode humbalance ya kazi lanrabo olange mru na mrumme olati femme seule hajili wa 1h à 2h du matin hende habahatishiwa hao ani hapasone mrumme bala wabala ta foto wambie mrumme ukaya wede mrumshaho mkaureda wandu cinema
humbata Mwenyezi Mungu kajabira même pas 3 jours vaho mrumaho hajabo mtsana hujiliwa hondani à 14h 15h ola hajiliwa 1h du matin à 2h du matin wewe hujiliwa 14h 15h yemrumaho habatishwa wala daike bonafanya video la hurongoza rijwa ukaya ukaurenga ze precaution zao yemasiwe mrumati la leo shabanda wajwa kemrumeka naulala wahudumia mtsana banda wahanti ma agent secret wahutunde yemrumaho yonjia yemrumeha nja 14h 15h ba wahujilia baho Madame Chohangu, s'il vous plaît, Jacob, Utsulamba Ukaya, elle aussi, elle a fait la même chose, mon frère. C'est la vérité. Shanga Boyamba, désolé, Ukaya, pourquoi on a déclaré aux femmes seules? Harma 100% Faransa, 95% on a choisi, on a déclaré femmes seules. Yabokana Ujabani Lamba, pourquoi? On sait très bien. Ya ukaya mrugu déclaré femme seule ni ya hunde mapesa tsoma shashi la plupart ya hao kwa tu respectant lo mahao banda ngwa hunde mapesa ya gratu wa tsosimbuha ya mrumeka tsoni hanashio shayi hotindi horiliyo ngasi haruma ula ubinadamu na upeu wa ufitiniana na humiliana hashari ya ukaya ngizo na conséquence ye conséquence hindi ufitinie manyanyuho hajilwa 1h du matin à 2h du matin rinjabanuru hurongoza wawuka uhansi ukaya gojo shida uji ujitatsaze utibatishiwa yemrumaho kajabira 3 jours wafitine manyanyuho wewe yemrumaho haja 14h à 15h zajio hubatishiwa hondani Allahu akbar Mwenyezi Mungu désolé bonamba Allahu akbar shamana da Muhammadu yatusikinia mrulo na wanasita yeda wafitinia hameriti ya bahatishiwa bai hameriti ya bahatishiwa bai yabonga mwabenuka ya rohombi keza ya lulu rohombi keza ya lulu Mwenyezi Mungu katsude homo liba bo makarboshi Mwenyezi Mungu katsude homo liba bo makarboshi mobala rohombi ya hema nyanyo bala Mwenyezi Mungu ba katina katsuhangala jitso jema Mwenyezi Mungu katira vinao na rifanywa na shohangu haini mru ya lewe yerivike yae utikane jitso la hema nyanyo bange na wana wenji utiuone ukayanga wana waili kinaya nisho Mwenyezi Mungu Yahuba uone sho Mwenyezi Mungu Yahuba shautije hukana matu ya ukaya ulange na wana wenji guliwa menji wanza humfitini ya Mwenyezi Mungu onesa ukaya kana kaula tata wakati ngochongoja upariswa dole mrume mjio ni mtana na dhahiri ubatishi wajao mrume ya lohondani ukawansu kaye masihu mrume kana ulala udwaza ukaya wajili ya ula masihu shangwa joja wahujilie mtana banda wajwa ukaya mrumao kana uje masihu banda hufitini ya mwanyanyo Mwenyezi Mungu narunike khatima njema ni wanadamu ikao mduna zero hombi ranyuma akansi mfituno wanyanyanyi muhazini ranyuma akansi mtuno wanaokomona ruma fitna ranyuma akansi malahoni jumomani sema laho ranyuma akansi jumomenya zendola ranyuma akansi jumofitiniana haruma zela kafu gari mrongo zao ni namrie Mwenyezi Mungu haini mruna kinaye nisho ya hunra haini mruna kinaye nesha hai haini mruna kinaye nisho Mwenyezi Mungu ya mba Mbuna tikane matsomale na yalawe henu wakati mwanadamu yala wabalala waneridhikia nola wabano wabasa Mwenyezi Mungu antamani yeridhikia hangu kabatu joko shida irengi gejo ndunga nende zangu narizio upeune rohombi neriki wanadamu wakonyo nzima ribenzane ranzane Mwenyezi Mungu ajarnike hikma yarnike na taufik zirongo zahaku zike njema harmotsi haukaya sama fait vraiment mal wakati kao mruhaishi haukaya mkomori hafitina mwanamshamende ya ukaya bala zilanrabo ola kati femme seule na bala baho kuti femme seule huji déclare femme seule Ola ba henge femme seule hubala fitna bagoda mfitini na bala ba hokuti femme seule gawena mrumme Mwenyezi Mungu akauja jambo ukaya bala ola hafitine manyanya na balange na mrumme ne mrumme hesura serte kana udo la laiho banda fitine manyanya ye mrumme Mwenyezi Mungu mtuna waswas
ya ukaya yenda waone mruma hobo jio mrumsha hobo jioni hajivunzo dahoni hajilwa hodahoni photo litola. Non, c'est mon frère. Ton frère. Ndele photo la mariage yan. Mkaulolana. Wende mruma. Wembaba huwana wao. Ubahatishiwa. Niambi keza ya lulu. Niambi yauza ya niambi. Shonga shouza ya shonga. Roho njema yauza ya roho njema. Na mmonele soyobwa komori kabajabila même pas 4 jours. Hafitinie mwanyanya hajiliwa hondani 1h du matin. Hajiliwa hende ya tundo kabala kweli katifa mswani. Gena mrumme bala. Na wana. Wabala ne foto la mrumme. Hauna ukaya wafitinie mwanyanya bo. Hasa hundu. Gujo korengeri viki ya mwanyanya. Mnyezi Mungu kajala tata wakati. Hada hatishi waba hebo jioni. Oui, habari mwanyanya. Ah non, c'est mon frère, il vient de me voir. Il vient de me rendre visite. C'est ton frère. Yanu mariage unu kumbi. Wahone mrumme woi. Wembaba hoana. C'est ton frère, il n'a pas la kujona ukaya ulage na wana. Godhulume manyanyu ya kosete mwetaji. Husi ya wampulia. Yeda ula Faransa. Wede wa mtunde. Wede wa mkama problem. Haba kishwane mrumme 1h du matin. Ukawati kawa ongojovuka. Yede manarambia komori rohombi na izi mruna tsono kaya ngamzifanyu baga mjoshina ni esquive gamjifanyu baga mzifanyu baga mjoshina njiwanilie uoi hazifanya hahansuke mrumahe kana udwenda iwe masihu banda fitine mwanyanya hajili wa mtane mrumahe ka ukontrolewa honjio ndani 14 hajili wa hondani na rikero dhonda ukana baraka ranyi mlu harme Faransa kamili Marseille, Lyon, Nice, Bretagne, Monaco. Ni wanadamu mloyo humajianti mafitna ya ubalansu wa nyanyanyi waliono wanazipande. Wafanyauze hazizanwa. Ili Mwenyezi Mungu wanikeriviki. Haukanga jokaya o walona mapesa armetsinu. Duwachona kirtas. Hauko wachona kirtas waudu wafanyao hazi. Waudu wafanyao hazi. Nanga wanadamu walona rohombi. Watongo wafitinia. Watongo wa balance. Bahani ngwa una sejuru za 1 na 2 ans. Wadi wazaka hozi hunda wa sufre. Watabi hozi Paris. Garambia onyima fitna mlo harme Faransa kamili. Ya ukaya mimi wallahi. Nisababa nisina upalo jozia. Na mreto umenyefu. Na upewa hanyu. Na hunu ulijanga mjola. Hunu karna kaubaki. Waka wenji na wenji walawa. Le fitna lahu genjoka ajalahu. Haukanga wanadamu wenji wa balansewa. Wanadamu wenji waka wasaza wa Marseille. Wanadamu wenji waka Vieux-Port wa balansewa. Wanadamu wenji waka Bretagne wa balansewa. Wanadamu wenji waka Monaco wa balansewa. Wanadamu wenji waka Imopi wa balansewa. Garumambioni mzie. Na nyingamambioni wallahi. Ngabo wakati kao nga jodo mvumbu wane madzina. Ni makalboshi. Majido kanga nina wana sejour. Makati juma ubalansu wanyanyanyi. Warumiao wana zipande ukanamu. Rumambia ukaya. Kamna ushida mleze rivikiza hao. Yo miadi na mnika ni na mrengeani. Ya ukaya ya demomaka jodo mvumbu wana temiji ya hanyu. Buwanza rohombi. Fitina na life ba fitina tsinjema. Rohombi tsinjema. Ikakazi na hamba minga mjuhaba. Haukaya woni mliao Mwenyezi Mungu. Sindani boma fitina makariboshi. Mlona zero hombi. Msongo balansu wa nyanyanyi. Ndiwa za ukaya rijaje ritae. Si wangu rapu harumati ya maskini. Rapu harumati nzima. Yakaubidi haini mlu akane imani ne mwanyanya. Yakaubidi haini mlu ya nze mwanyanya. Yojo mhumilani hashari muhime wadzima mwane. Shamjam jihansu kanyide makalbosh wa hesero hombi. Bahari huja hunu weleta hunu basajur. Vala dejango jono kangawe makro. Uja hunu ya enna vala ngawe Brigitte. Uja hunu ya diza vala dejangawe Zemmour. Goyengo wanadamu. Gofitine mwanyanyo ikaw ngene mbabya ukanamuo. Gofitine mwanyanyo ikaw hahulem na ipande ya jia saidie familia. Mjam jihansi masharati. Mafitna. Njam jirende mashani.
chuma urado wa nyanyanyimbi na wafitinia ngaridiri mabieni kanaona nzunodo mfumbu ani mzima hamzima ukaya heni uchori jili ya sitro wananaye s'il s'agit de faida ya mwana mkomoro de maisha ya mwana mkomoro de rivika ya mwana mkomoro kana upa mdu nafasi ya jia dhulumu mrikao ya dunga bahari ya sufri ya tabia hata wasuli hunu ya jahunda mbazi zafanya mdu ya mdhulumu yoka ngabo wenju wa fitinuwa balansewa ngabo wasiswa komoro na zile fitna tsinjema na lenye Mwenyezi Mungu na sikiniane na kane mahaba ya hatu wulike wanwa wazima dojo kaya wema udungu joni faidisha gojo kana shughuli ngamjo huja ngamjo kana shughuli ngojo huja o unyanyandu o mko wazima ndu atampaka de yabo duambia mwanadamu ikao ya fitine mwanyanya na jokaya wayamfitinia Mwenyezi Mungu hapua wala wao wenda wamjili ya manyanya 1h du matin wamjili ya 14h 15h wabala le foto la hemrumme wendo mwambia ukaya sasa lijaja litundi au karambila ukanga wana mrumme watifa mswele izon rabo woi mwana mahangu ya latifu wahonesa le foto haukaya niambi keza ya lulu ufitene mwanyanyo kajabila 3 jours emruma ho ajabo jioni banda kutsanza mruma dolala banda ubalance mwanyanyo ujoka gojo tundo hujilwa hondani ubahatishiwa ba izo zihumelite haukayo mwanadamu wapeo wena rohombi na mfanyonyo na shohatu na ranzane ribenzane likekonyo nzima lishukuriane hani mranzize mwanyanya rohombi ilawe ridojoka ya Mwenyezi Mungu kasude umolibu wanasho hangu Mwenyezi Mungu gujo mhafadhini Mwenyezi Mungu ya mnikene umrimle Mwenyezi Mungu ajaile mkane mlelo wana wanrome wa mtabishao ni waziho mtabishani yemrume utabishe emrumsho utabishe mrume yazo utabishe mrume ridojo ya ukaya relation di wanrua ele wana wanzana wadungani hatambe boni haukaya ngabo ikao wajuka dungana do wana ndo shaho hatambe boni dala wanzana respecteana wadojo ukaya wana da Islam kesubido tabishane hata mpaka de yabo gamumbushironi her na mvu na sur hojimni fwa wa komor wazimane makalboshi kawa unirema nwaheza komentarimbi longue vie à vous inshallah boum.